Pan Kardong Pajeriglo Kardong Nili George Timung Karbi Students Association General Secretary Ahin Pen Franci Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohapan Karbi Anglong Autonomous Council a jurisdiction under an la trading license officially ke claim la pen taxation department and pen distributorship kipipon officially kipipon karbiri so ejang tuman encourage dun alang lipan lason karbiri so ejang tuman distributorship kipipon thayapon alang lipan aprasi nili akero pilo la pen kevanjila ni tame lason distributorship bangke pipon bompo kusi nili ningthe botame sar nangli ingson alam arlo alam bang montidum itha nangli distributorship kipike kabiru so ejang tumta paching thurna business pochoklem duna usi nangli ke kipigo botame sar lada difu town normal nili chini duna tente lada ke arlo gondugul the picture lasi kindly pe nangli arlo alam humri dun pe arlo alam ki dak koson kopi syndicate susuli bomba directly ni nili kuik dak ko nali ladak bang lang dun ikasa lapen Mr. Wang Sina Hanse nali pan aprang si churul karbia ang bong pen nali lason business claim on po ki theglo nali pan churul lapen paso se claim tu tha karbilo chawli song nali long hiru medu kake mata nang cerabuni sitame kaprega ri so jang phanta a chance bi ponika kaprega ri so jang phanta a chance bi ponika monopoly hormu bang claim nang nema puli kamata monopoly hormu ke henok bi nak karbi tum pinaan ri so jang tum non ke to claim ni tum dopi sitame nang li ke pa claim nong le de nili nali pan personally thang nala sele tabe thang tabe ani sita nili ke dak bajar long son ku ba complain nai pie join si nili ke la be pari than ka choha kopi ko son ma nili ke rasina se si uti syndicate ke claim buta nili ke chini ne hok pe ke ama alang litung si uti syndicate bo alang bang alang litung si la rasina se si son ni claim pu nili ke chini dulu lapen apan surikep aceklo jon tin tipi wala kuma phansi kipi glo labang nangli nang thani thate nilige election ta non hela non hesi semita dengla non hesi election ta gahaila nilige sikai sita enong lepena aku enta NA kuma phalo kipi jongda ko kuma tinio lo la nang li jin jongda hai ni kuma tinio lo si jong kipi ma la nang li jongda hai ni ahok tema KSA afan ke nang kerab do tum ke dopi KSA ke la pu well research tum pensi rencho nang kicherawan pe la sona cherab do ke Karbelong Autonomous Council ACM sar Dr. Tuliram Rohang Sina cerap ni ong lang nili tumpan dia. Ahok nili thaneng cerap pun bang dopi. Lason mesi nili tu gereng chot. Alam mangalam. Ahok tema ni KSA pan na kerap dun atum dopi honorable CM sar penceng lok penaan officer. Atum tanang cerap dun tum dopi. Lasi ahok pet nili lebang sobuti syndicate along pinianiata sikai sita endun bawe lapen kevanjila ni tni. Ahok lang lo lapen nili long ta rada tum komplain akile jone si nili la so mu bang kabirti ko so ko information ke ani pasi nili ke pini kehan chot ala bipari tum ha lapen George Timung ngophan hamai no KSA General Secretary puna Rangsina Hanse nang ligente hamai no lahai bhuti syndicate declaring pantong BJP dun ma jajuna ko
Buti syndicate duni banto ke claim banto nali what to say BJP ki dun jar one point lape nili jong si hamai no bolo nang de hamai no general secretary bolo te laka ke do an borlong ke do an lai thana lu te dak borlong ke do an atung ke hamai no general secretary starting from Gandhiram timu patching lock dak lai no na itu how to be an ton hamai no lo this is my point lapen karbi hijan alam mari lada ke karbi bola mari kicu long ke lai hormu communities hormu lo karbi non karbi alam mari lapen niling alo alam nilinang tha than dagi je non monopoly bola ala ador bola de ador ke kupilo जियो धन धना धन hormu na itu chini thai जियो धन धना धन को afrang ke cengya ke joy di non apik na wasul thur thur lo mati li tum banda a system me la mati la tum monopoly claim la pen la so a system ka ke non ke ador ke cengya la pula pula stame mo monopoly po la ke syndicate system ko ami thang se ador pop support mi thang se ador pokok nili tong ta professor level to niji ko jil bi tu ke bang assistant professor manthalo nilita ajak sini tu mati jordi dunu advice to enun nili lahoy syndicate bang nili ning dok de lan lape